Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwancho murigaria bw'Ensoko TV nigora sechinga kia semesa yamaiya kurwo Ensoko chinsa isato kurega suba gatagati bo mucho Nairobi asensi ya Kenya kurwando nsia sogo tubwatia kurwa no gusaba kwanenga no gendra to aro burigerio bia wemero video ya gendrira sembe one chinga kibono kwariga nkumanye aya enekiwe na aria bari kibaito bamangana basangiriri kurwa semambi yari ngentambe wekachinga kechigase tumurikirete orongorwa gusie county ya Kisii county ya Nyamira ne county chonse merongene na isano na ibere nchenkuru kwa Clinton Ondigi aseri bagari abakombo atashya kurwa studio ya kabere gocha kwene kemari ne chibicha ngugo kirara senchirengia togosabiro karanso ikasenge nchemesa yamaiya kurwo Ensoko chinsa isato achakirebo. Bueno, tuko chakana roboti rokubwatia buna enchira AMO yoko barenta amo na koroisie kiombe kyobomo wabasani ao kurwa sorongoro gusi elio kwegendereria sevie gwabyabo na gusirana hase chinchira ao nigori tukoria rero omo inchoreria serita Patrick Lianga kubwaterana negatiaba watani bande baumirana ase amona basani abo gwetani chimibere hensemo ya Nyamataro me county ya Kisii na gosanga higoro yechinchira chuko bakonya amona koroisia egetaseni kya basani abo ende banyare gokorera obo okwegenderia kwebiegwa byabo gweterase emega ao nigo bono barengete kwarigania omoyiga bo gutambuka umwaka nabo igokwenekia abasani abo mbanyora ribaga ryo kwegenderia abo asebone gati abasani abo bagokeire moroberio muri kitope twene machini na mange kubeka abasani bonse byamo. Whenever there is an issue, whenever we are borrow, whenever we are going to whenever we are borrow, we are going to unity of purpose. Magega y'abasani bekingencho cyonsi kurwa sorongoro gusi korekana tibariamo nabunencheremo yoko barentamo na korosyo bumo basani aho kurorongorwa gusi elio koigendria na kogendria byego byabo ao nigolchikurero monchoria Patrick Lianga kubwatira nabasani bae bakorige karona basani ao etanya chimibere imerongorwa gusi sensema ya matare kerenge kenene kiarenge ko abekamo nambemo twachali tukoria rero kwimira basani bonse bagusi asibabeta abantu bakora content content creators kuimira abana musiki kuimira amatengi na kuimira biega bali bakora chiko soli cyo kwegia esingencho emo yoko baleta amo egere banyare gokonyeka andi lini banyare koros chibesa kuraso mutanda oyo kurengana na Lianga nigarobere cyumurobiri wo koreta abasani amo wetero muyega bwo gutambaka umwaka oyo elio kwaga che studio negetusenikira bakonya basani abo kwigenderia sichi talanta cyabo shoye proceeds just shoye go kwa 31 na tarehe moja njiro juenda somo ko Patrick ejiko jikoenda asoko jiko chaka center ya creative igaso mo chobo songo iga basani amna baliga out of the proceeds to jiko nyara kurwali se show ya crossover chiba sijo jo kutera keto akanikiro monto will be spent asoko chaka a creative center igonye chiko cha kuisana gurba upload toja agonye fence so that we start creating a creative center ego chikobake kutumeka for all our musicians, for our creative arts, bantu wale content creators, comedians bonsi pi baje se studio you was center you banyali kufaidika and banyali kutwara amangana yo kuchenga talent yabo na magega yo gukora egikarikyo nigo barosie committee yera chukobarigia na kubabeka abasani bonsi pi amo nonya baria bagochaka agende kitokwa nga unit of purpose yeye ego chikocha sengenjo twarose sub committee ga ego chikotenenera korosi ebintu byabasani byose pi binyale kokoraki binyale koba ase ege kabwe kemo na ntonyale ko distribute to all of them banyale kufaidika kurwase obosani obwabo
Baje koricha ndo bare mashinani mari bare fanya kono opportunity to present their talents, present their talents to bwa toko boko no bare bantu mambiende. That's our main intention yo cha gusi. Igati abasani abo bakora wano kiondo nigo bagokira gitambo kire kigasiri bagari abasani bonsi na kurwo kubolia wale bataikirana abanyakoba bakwariganiwa aso kubwatirana iri kwigenderia. Egente getanganya abasani bare korera is equity. Okonyoro musani amanyekaine abwata matera nchire lakini taikorangeri gushow. So a committee elikara yabe kugari na committee gotikorira ngaki you are going to get a platform based on merit. Nyo korega asiengia you'll get a platform to perform and put money in your pockets. Bumira na gaiga talinga barenge bonsi mbale barenge migondo mbale bange ngale so toranga nkwale ngase moyo goyo orenga you are left out. The door is still open. Onyo koro musani if you are a creative out there reach out. Ngakere simi akira end of the actors was a musicians so my gwate namba yabo bako include we want this thing ebero olie kubori kero monto oromo gusi obwate interest yo mugusi at heart. Asebono kubori wakwa rurego cha sabanto bonsi bokwanyo kuye kubwaterana na gosire nganeye eri gokinya egesoko kyo mugusi. Talinga Patrick na robot kiba sachi nyinge gusienge ma. We have very many people billionaires haba gusi. But nabakonyo romonta wa siringi 10 but I already was share 2 shillings nae. So that is one thing abasani bonsi pito go thank Patrick not because he's rich but he has a big heart. So we also call upon gente talinga ni ya Patrick wasene kyo kiondo. We call upon a speak of goodwill, Banche Tegesaku and Banche Tower culture, to come on board, bring their views, bring their ideas, bring their resources, so that Toko Nyegesaku, Toko Nye culture yomugusi, musically, content, na kirigento, geo konsani mugusi. Kuripotiria Ensoko TV kuraiga Nyamatare, nsema yumega kututu chache South County ya Kisii, Chepethuel Machin. Miwana murikito Pethuel Machini togosika bose mwancho muri ya Sorobot Ronde ekiombe ekyogetendere tabanyagitari aba Teresa Imayense Kenya National Union of Nurses nigo bono kiago sereirie uchakogendera no mugiro bwemeremo goike serikali echiye guikirania okoigwana gukwirana emeremo kubabegete SAE korengana no murikyo monene bwekiombe kyo Seth Panyako otebire ibarase aba governor nigo yasinyire kurigereria amagana ayo aringete sector yobochano hegento bono kia ireire barabokwene kiakogendera no mugiro marikito dinet nyambane na mange Gukwana nabariki bamangana maya omubaso bwerit korea rero kurwa ase chiabisi chiabo aigaso mucho Nairobi nabarai kurwa ase ekiombe kia Teresa kia Kenya National Union of Nurses asebaragwa numuri kiobo monene Seth Panyako nigo bagosereiri guchikokora umugiro bwemeremo inse ya matukatano nabere ase chinyagitari chinene Imayense echichigendrete kurwa obokoreri. Solidarity forever, solidarity forever, for the union makes us strong. We consider this as the strike which should be the last one in our fight for the registration of the CPA conclusion and registration of the CPA for the nurses. That the nurses will not go back to work until SRC issues a letter of no objection on what has already been agreed. Number 3, that within 7 days, if the strike will not have ended, the union will escalate the strike to all national referral health facilities. And therefore, we are saying, we have in fact not mentioned the strike of 2021, which was on the same issues again. Singa kiechio batebire nigo babeire abaremereria asege kegetambe na getambo kiretuke serikali ya imukiri aseba mochirie kigambire ekibatebire gekubagosereria. And therefore we are saying, as a union, we have been so patient for about 10 years. 2016 up to now is almost 10 years. Our colleagues that had agreement in 2017 have had those agreements honored and arrears have been paid. We don't understand why the people charged with the responsibility of managing health in this country feel like nurses are not important and they should not, agreement ended between the government and the nurses should not be honored. We therefore say that we as a union are ready. We have had people talk about court orders. We are saying as a union, the court has stood in our way from 2016 up to now. The COG, SRC, liars with the courts. You can see even a court giving final orders in inter-parties hearing. It never happens.
a court denying us audience like in Kisumu, and proceeds to confirm orders which are permanent in nature, and proceeds to say we have not responded, when the reality is that we were not even given time to respond. The return to work formula agreement stated that within 30 days, the CPA was to be concluded and signed. The union and the Council of Governors embarked on completion of the CPA, whereby in December 2017, the CPA was concluded, initiated, and transmitted to Salaries and Remuneration Commission for a letter advising the county government to implement it, which is normally known as a letter of no objection nowadays. Up to now, I want to report that that letter of no objection has never been received by the union, either rejecting the CBA nor accepting that CPA for signing. Bono batebire nigo bari tayari goika ase kigambiro onye babwate amamocho na onye gitambukire kyo na kikirairere amagani abo aikiranigwe. A code of justice, employment and labor relation code, is a code that is supposed to improve relationship and not to break relationship the way the court in Kisumu has done. We are therefore, as law-abiding citizens, ready to appear to court and ready to tell the court that we want to take the punishment that might be meted on us, if that is what will mean nurses of this country can be respected and their CPA can be signed and registered in court. Otherwise, there is no going back to work. Kuripoteria Ensoko TV kurwa ase e kaunti ya Nairobi, irietariane Linet Nyambane. Mujumbe w'ensemo ya bunge ya West Mugirango Mheshimiwa Stephen Mogaka nigo bono aburirie abantu b'ensemo ya Banyamatuta barokie okugania eri banyare koba bagusaba hokoborokaniriwa estima onyeti babwati ka ukwana sekanisi ya Adventista ya Nyainogu egotoka se wodi ya Banyamatuta se bunge yo litkoria rero nigatebire abantu basaba estima erio yaborokaniwa buya nadio batari koyanekia kwengera e transformer eye koirira okobara estima se chinsemecho onyanigo nigaburirie abagambi baine kibuna amanganaiga koikirare abantu ase chinka au na kuyabeka ase chibarasa cyabo erigo semya abantu igoro yo koborokania umorero ase chinchira chingia n'ikyombe ya Kenya Power and Lighting Company. Onye turabiki application yawo uranje beka egekubera twasomire e budget yomo elio ye egepindi ya serikali ye mwaka torete twanye tirigali bungo motenyo sita bono onye gutagete tugo ikerie umuriro nestima tutaragenda sikura make sure wakore application na ile kila sekanisa tigambo liga boso erunde ga West Mugirango nganjo mujumbe abantu bane ngo bakogenda ba overload transformer kiatika kire transformer ni bwato muzigo gwestima ikobekirwa ne bwato musigo bw'abantu bakunywa estima kurwa se transform ijo na inde gupimerwa yarikiriwororo aye utarasa bastima ugo chakwa bwata ni estima butuko ego butuko twins binto ge estima aye watorente ile ge kogera nayo korete overload ase transform ijo yateka paka bono nkari kore wa transformer ya West Mugirango ko tia tekire chiko irwa bate banga ina torosia na inde mambi ko gendere na inde ya tekirane na abasoroi na pansa na asoroi usabe balia batarasa bestima kura ikesa bestima egere to pi merumbale ngatungana to ewe transformer estore ngaine kerukwe ukwebe kore excess ase transformer igogwa te transformer ya 20p paka balito akanere testima paka balito apply testima tuatira sabu testima chief na korora gabu takia sibara sa cheito every abantu baito ko ya tingo taka mte igunga na rumondo na kabwatire na se sauria nyore twe ubegete estima butuko na so una ronga abantu bane mbaro babwate ngetuge kurukwa illegal connections abantu bakubeka estima n'abantu bestima ba Kenya Power onye batumeta abantu babo bakangaira abantu bane bakabachirenza bakababeka estima mbaba ise batogosi.
Toska wasio mwancho murigario mojumbe wense moye bunge Nakuru Town West Mheshimiwa Samuel Arama nigatebire hobekire omokia bugocigusira Moske Fred Matiang'i hasukurwa ndirekergo kyobara ibwense obachorio bonane omwaka gocha kaokwana hime yomochio onyamira itkoria rero nigobona botri abagusi bonsi bane kebuna bachodre abarai bali barase kambi eyemo naenda abako mubwata sio Moske Matiang'i asechi campaign chae chokoria obara ibwense asobachorio bonane bole bosio kwenekia amaskani saku kimogusi yatwakere okengo Fred okengo Matiang'i chukurege ko gararie sinde Nakuru na ndana to gutara chinse chonse chia abagiko yo banjire ngo mwakara bari chikura tigamangana ya atiki chia kunyo kungaina abantu chikabira chinde chonse omondo kuna Fred Matiang'i is rated to as Kobe president ya Kenya 2027 yara bamagosa manene sana onyona enda abagusi imbarora abande bakorona ta akiru chikura lakini yasikabira chinde chonse pia kan deri ya for free kirudi no na batsikisi abanyana ubagota ba 2027 ngo abari Fred okengo Matiang'i chikura be president ya Kenya ego resto igire Kenya bono tutagete abantu bakuru ku managers tutagete politicians noje njero mo nyamatori ateti abantu weta kendenge ebinde binaroje abajumbe baga bakunya wetanana kunya otabia abagusi na teri Matiang'i na no munyamato abantu abo batome bagenda kama ambige tuko na nintu abo gusiturasukwe oturasukwe rioka ekera turage chukuje chance buje es Fred okengo Matiang'i na ende sense ya Kenya bono tedi lasima owini o president yo maiko nyore biro ko konya abantu bao what happened in Raila Amolo Odinga aba kare bonus bi bagete chukura asamu ekara ruwe tororo umunyamata akaira lero ndo bwati minister jiruwe to ga bokere mate bare sa serikali ya Kenya ne chukura bagete. No, it's because the members of parliament as a ODM, Wagaka senators, associate, Wagavana, Bagamautuara, a bargaining power. You got the point, Matiang'i Johnsipi, you know, Gusinjango were not ever years. You know, Chiaga Johnsipi is Matiang'i, members of parliament, Bonsi PSA Jamie Matiang'i, Aba Senator Boygo, Abagavana Boygo, no Nguruganya Mira, Muweden at the Jukura and Jangatika Corana, the Gampera Nakuru, as the water Jukura 1.4 million, there was Matiang'i at least 800,000. So that's why I stopped at that thing Gojaga, simply because no another Gojaga, still in Jukura Jobo Gavana, no Musi, Ondo Jakuru, the Gampera Nakuru, Gone, Fred Yokengo Matiang'i. Toska basio mancho morigeria oyore neganga yokurie kirogo kyobo governor se county Nyamira James Kemoni nigo bono abodrie abaibori kwana kyankurenda barabana babo abagendrete no mutimo kobo bwerusa batarachi kuhirenera kiseme cyaba setami ya gatatu kwenekya kurena bare barasinchirengia chinga kicho nigagendrere koganiria amaya abege no bekanise ya Adventist abagendrete ne chikambi au hase e county Nyamira aseboiga kwandiro kugani kororo kwa wachora abarai au bare bamarro na bamagendro bosio obachoria bono mwako gocha ninjine James Kemoni oyo muri uwateganga uko buri kyobo gavana Nyamira aso mwako gocha 2027 nale kuireli bageli ina Nyamira no mo Kenya gutakira abantu baminto bali bago sabe ditukeriria rero ase iki Adventista mbatakire sabatengia endo kende chikambi cheito cheki Adventista njiendrete nale kuireli bageli ntakere chikambi chiri ba marandi amaya na batevi inabono nijengo soka kurwa konyorande libaganso echikanisa cheito nijembe ase sabali chikambi chienda takoera lero ase binyoro bito ao bya Nyamira nechuodi cheito ao cha Nyamira igongo batakera bya omorembe na Nyasaye anakobaseseni endo kende ndatebe twensi pina baibuli abana baito kwanyambale rusa ngwakira baibuli mbya mona ase mwaberu bokolenda abana baito bakabona baje kuigura chisukuru ase litukolia Jumaine na Jumatatu abaibuli baito nale kwateba naende na abana bago se skuru akikisha abana baito mwabakobire baikire chisukuru cheito bya na abantu baito bali mororo ninu pokea abana baito boronge egera banyale gukora program iri bekuri ya masomo asobo toereru asamagana tayo. I also want to take this opportunity to urge the Minister of Education and the national government to release funds
those funds which are normally known as capitation fee, which is meant to run our schools, to ensure that our teachers can run their programs properly within the time frame provided within the calendar, academic calendar of this upcoming term. So nawatakia mema Wakristo wetu mahali muko, na tuko pamoja tuweka amani kila mahali tuko makanisani na katika kambi zetu zile zinaendelea. Tuskabasyo manchumo rigereria kago tarra chikampi ase county ya Nyamira ni gobono masarwe county yo okongo mogeni atebire enyagitari ya itibo egotoka sense mo ibungi anot mugirango nigo yasiekirwe kubwatekana neri deni herie bwate nsio murubiri mo yabo kubwato ko bokonyi bo bwenya kuru ase serikali osha mogeni nigo bona mochire omurubiri uyo osha asebona atebire nigo bwato muchando korengana na bananchi asaborire muraibu ensene serikali yabono ebeke emirubiri yokoyobeka obakonye abananchi. Mheshimiwa William Ruto, juzi mimi nimekuona ukiwa katika town hall kule Nairobi, mkisha kunywa chai na mandazi, unauliza wananchi wakuambie vile SHA iko. Na mimi mara nyingi nimezungumza kule Senate, tulikuwa na waziri wa afya, tukasema wananchi wanasumbuka sana kwa sababu ya hii kitu inaitwa SHA. Hapa niko leo, niko katika constituency ya North Mogirango. Niko katika kanisa ya ICDA. Tuko na hospitali yetu inasimamiwa na hii kanisa ya ICDA, Itibo Mission. Iko deni yao kule SHA shilingi 800,000. Hiyo deni haijalipwa, hiyo hospitali imefungwa. Wananchi watukufu wa North Mogirango, hiyo hospitali imefungwa ama haijafungwa? Imefungwa. Sasa Mheshimiwa Ruto, wewe ukiona hao umati wote, watu wanaweza kuja kwa kanisa kusema uongo kweli? Si mnasema hiyo hospitali imefungwa kwa sababu SHA haijalipa? Na kuna pastor wetu ameenda kutibiwa kule ng'ambo India, na hii SHA yenye Mheshimiwa Ruto anasema inafanya haijamlipia pesa ya matibabu kule ng'ambo. Nyinyi wenyewe mkienda hospitali mara nyingi mnaambiwa wanaita mtandao. Si wanasema mtandao hii haifanyi? Kwa sababu mliko naenda mwataka mtandao ndio. Si mnaenda mnaambiwa mtandao haifanyi? Kwa hivyo senator, nikisema SHA inawasumbua ni ukweli ama rongo? Si ni ukweli mimi nasema? Sasa Mheshimiwa Ruto, kati ya wewe na mimi, wewe ukiona nani anasema ukweli? Si ni mimi? So hii kitu tunakuambia mimi kama ule amechaguliwa na wananchi ni ukweli. Mwisho, sisi wote tunatoa ushuru. Na tukitoa ushuru tunataka kazi zikipatikana kila community inafanya. Kama watu wa Kalenjin wakiapply wapate, Wajaluo wakiapply wapate, Wakisii wakiapply wapate. Mimi juzi nimeona kijana wa hapa, labda mnamjua, Mumaithe Morias, Josia Morias, ingo Mumaithe, si mnamjua? Yeye alifanya application akuwe mkubwa, Director General wa TVET zote Kenya mzima. Na hapo ndio tungekuwa tukipata wanafunzi wetu wamemaliza shule, walimu tunaomba wanaandikwa. He was number 1. Akapelekwa paka kwa desk ya rais. Pesa desk ya William Ruto. No mochumbo itaiga igaruete koruda. Igoruto tagate wanga gako muange isenge njoga igatore ensemboget. Una alietaria elia ikalia tairikero. Agatiguso. Ora gakinto akero mondo gotwanga chikurai. Kusaba na abantu bami. Igongo bateina abana bona batatevinga Deuteronomy 20:28 create followers na inu create followers bauji wake kura esomo gusiali. Tuanzibira dia sema tiangito. Kusaba. Mbura Dr. Fred Matiangine to kubwatis. Chi opinion polls chia so girare ro mwalimu dango kora. President William Ruto wiki eliende gale nge 31. Rero golenga senti ya star. Unaite tabantu mabei naenda aguete iga. Bona gale 24 Matianyurure se konyale 11 rero gale namba 2 ase 40 Mogo masabera. Ruto moroje na 24 aji kuika 50+1. Ruto ero chire kadi gatoliye serikali yenye URS Dr. Fred Okengo Matiai. Mbale kabago basabera molembo bese unatoka endese chukura. Asante sana. Mbiamono sana.
Togoska bosyo mancho morigerio kwera nanse ase birengo bya bochenu nabo igo gotaikiranigwa kwa magacho gwechire isinte gotoke wodi itibo bunge ya North Mogirange county ya Nyamira negatie mechando ya morekeirwe negatia barai hoyo bwangoiga no yokurikero kyo bwa MC ase wodi yo Jared Sigira okwana boigo nigo bana mochire oburai bwe bunge na buri bwe county aso gotabeka amaonchoreria na koenekia abanyamira nkonyora bare amagendro na nemono habamenyi be wodi ya itibo konyora bara amagendro ase bona ababodire bwate sia na bigo konekia gochora barabara iba marraso bachori bori bosyo Jared Ondiek Sigira cross ward ya itibo bota mangana bera tato ndete ko te abantu bana baitibo engane ntangani ward ya itibo ya tigere maega squad Jones pitia Nyamira osikori ile ward ya itibo ntubwate no nyagitari ibintu gento kondo mabona kekera ndete ko kona abantu bana baitibo ntubwate nyagitari omonda sikuru ale se wodi ana itibo ego bidio mondo tumurusi tibo tumoire baka kerenga namana ko boli swaliga ase wodi ya itibo besa chia ritinchito inchi beti arokete de cross account da city mini nyaribe azagafana tama itibo wodi nero okay iswali nene itibo nyene ntobu atia msie ekototea mangane chiparati ko kwana because no mole moligere chiparana chikorere na kichira amaswali yakara nkwe bolia yamana kutigara ngaki nchekara nkwe rigeria na tema ningi saine ndabeka abantu bane baitibo ward skemotwe buna chibodi Togoska bosyo mwancho morigereria omonyakerogo bwe kiombe gya gesiasa bose kiama kya gesiasa gya Kanu county ya Machakos niko bono aisokirie na komochia serikali ya Kenya Kwanza nsio borabiwayo muraibwense William Ruto ase hokubeka emeroberio yogo Syria demokrasia ase bona atebiro kobo ankororo onye emeroberio borage ochikogendera bunere bono ne bono bochori bore bosyo omwako gocha nigo demokrasia irache konekiwa koira nanse bago kwana chinga kichigatia bananchi nigo bono batebire okwigena kwa bananchi ase serikali ya bono nigo gwakeire igo kogania nkororo kwemeroberio ao kubeka omokia ilio konekia koira na kwigena kwa bananchi. Zamani ningesema wakati wa Kanu, tukaja wakati wa Moi, tukaja wakati wa Kibaki, wakati wa Uhuru. Hiyo nyakati zote watu walikuwa wanafuata sheria. Manake huwezi kunyima mtu ambaye anatafuta kiti. Anatafuta kiti ya president au anatafuta kiti cha MCA au cha governor, umwambie hawezi kwenda Kitui kufanya mkutano. Hiyo inaonekana hakuna demokrasi. Katiba ya Kenya 2010 inakuanga na kipengele ya kwamba demokrasi ama ile watu wanakuwa na urahisi ya kufanya mambo yao. Sana sana tukiongelea demokrasi tunaongeanga human rights, the rights of people. Wakati mwingine unaona viongozi ndio wanachangia hii demokrasi inakuwa na shida. Viongozi wenye wako kwa kiti ndio wanachangia demokrasia inakuwa na shida. Nahisi kwamba demokrasia ya Kenya imewekwa katika hatari na hii serikali hiko. Kwanza kabisa tunaona kwamba serikali ambayo inahitaji kulinda mwananchi wanatumia goons kuhatarisha maisha wengi na kutumia mabafu kutekeleza matakwa yao. Vile tunaona ya kwamba justice is not also granted to the people and we don't have trust. Omokonyi bomurai bwense Professor Kithure Kindiki nigo bono hamochirie habarai bage siasa au bakorari siasa choko bagaba Kenya hasebona atebire abananchi nigo babekire omukebo gochokone kyambache gochora abarai hao babwate amarraso wikrane bokorrio bya na magendera so bachori bole bosyo umwako gocha. Wale watu wanaomba viti, kuna mtu hakuwa mkubwa katika serikali? Si wote walikuwa na viti kubwa? Wengine walikuwa mawaziri, wengine walikuwa hata naibu wa rais, wengine walikuwa makamu wa rais. Siku ile walikuwa na kirauni kwa kichwa. Watuambie ni project gani walileta Meru, Isiolo, Embu, Tharaka Nithi, Kirinyaga, Kenya nzima, waeleze project ya barabara, ya soko, ya hospitali, ya shule ile walileta.
Na kama mtu ana rekodi atembee, aende akiendanga. Ati upigiwe kura kwa sababu ya kuleta mambo ya ujinga na utoto. Ati ile kazi unajivunia, ati wewe unajiita shujaa kwa sababu ulitafutia rais nickname. Ati hiyo ndio kazi ile ya maana. Si namna hiyo? Alafu mwingine ati anajiita shujaa kwa sababu alipatia deputy president nickname. Ati kiongozi anasema atachaguliwa kwa sababu alipatia rais nickname. Ati anamuita Kasongo, akapatia deputy president nickname, akamuita Soprano, ati akapatia sijui nani nickname. My friend, if that is the kind of politics you're bringing, let me tell you, my friend, your days in politics are numbered. I announce to you today, mene tekelu parsin. Your days in politics have been counted. You have been weighed and found wanting. You have been weighed and be found wanting. Your days in politics are numbered. Mene tekel urparsin. Mwanchumu rigereria habo no towika omwerio asoko kumanyaria enekiwe asemese amayakurwa ensoko chinsa isatu asoko tukoboiga no gusaba kwa nenga gwesemire na kwemanya ari aenekiwe tokotebambia mona sabari kibaito bamangana habo bayasangiria na kwanekia nkoyanyora tore ase enchera ere engi ambo yamona asoko bwateria hemesa yamayakurwa ensoko chinsa isatu akorokwa Vivian Nyagucha kurwase ensemo ya Saudi Arabia hagotebanga tukwani mamo mwabo Beatrice Posibori no mochokoro ye Ludwig Mokaya bose senior ya mate ya momweri na boigo mwamogi agotebanga batuare obotukobia na boigo weekend engia elebosio mwanchu murigaria nchenkoro kwa Clinton Ndigi aseri bagaria Felistas Kabendi na Kelvin Mogoi vaine kiamarigine chibi chango chara senchirengia tokugandru twarubutkovia gendra kwego kene meruberia gendra ta sembeo yen soko TV nyasaye ka wanchanande tomera na sembeo.